Mayam Kurumzari on Group Impact News ne Raj Nongthombam. Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Uttam Lokchari. Imphal City bu smart city amo henab gedamakta Impact News na haukiba November gi tarik 19 dagi chatharagli ba ko mega Manung Hutna discussion gi ngasi mari lak suba ko discussion oina ko smart city amo henab gedamakta kari maru oiba ingredients natraga kari components ang bagi habi matang da component amamam da lauraga brick by brick component by component koi ngasi ko humni chanbo ina koi component amamam lokha chabani ahan ba component koi na e-governance lokha chagre adu ngarang na koi solid waste management gi matang da koi khana ne ba pangthok chagre adu ngasi na Imphal municipal corporation na kon ba mafam masida koi water supply gi system na traga portable safe drinking water si masi ningthina service to ribra ningthina supply phanglibra distribution system sen komai to riba treatment plan di am dare adu distribution si perhaps collapse to gum ori masi matang da khana ne nukdam tanga si Impact News studio lengsen rele biribasi joining us tonight on Manung Hutna social scientist Dr. Oja Dhanabir Laishram ni Oja Dhanabir Bataran Ochari Han Muktada, welcome to the show, appreciate your joining. Yes, thank you. Also joining us Imphal Municipal Corporation IMC ki executive officer oberiba Oja NG Uttam ni Oja Uttam su Taram Lokchari, welcome to the show, appreciate your joining. Ado ahan ko question Oja Uttam dagi dama hujare Oja treatment plan di am laigum tawi hojik charangla treatment plan kyamu leirabage aduga koi integrated water supply project amasu 2014 dagi haunogi damakta 2013 ge March ta 29 crore che koi center na sanction to ki basu leire na taja re to hojik phawda kari development leirabage koi water supply gi shortage se charangna requirement ori base hojik je koi Imphal city se da na traga greater Imphal se da traga IMC no kon ba mafam se da daga tari base koi million liter cham tara mari romni masida koi hojik puthoi base na koi marfu mathoi puthoi aduga 33 million liter per day se masi puthopang amna shortage wat nagaleri maramodna hojik situation se karino ta sangta ojana haipatang takpi Oi, akwena water supply scheme si PhD na pai khali masida mayam na jo hena tana re akwegi integrated water supply scheme haidana yamna chawna Manipur sarkar na asa thamaga pai khatpa ma masi akwegi janam gi makhada pai khatpa horambadagi janam si loisan gi ba matang ama laigre janam gi project se loisan gi ba kanda kari tawgadagi haina chamam na leiringai marak sida akwegi laibak phaba maujik amrut haidana amuk thole aduna amrut si gi makhada muk akwina janam na loisalam da saruk si loisana bai da makta koi hoji honari amrut si tawbagi budi municipal corporation na major role lorga paikha kada bani adu municipal corporation na major role lowi hairaga su aikoi gi masi gi matang si da independent oina changjan ba yade department jing si akoina chungjan naraga kok chungjan naraga amaga mateng pang naraga changjan bagi scheme ma la kadori bani aduna phase 1 loigre hena phase 1 sida leirisina aikoi gi Manipur da leiriba Imphal da leiriba kaino mayam si water supply hana outdated oibani khangde repairing darkar oibani khangde leiramba jingsi loina revamp tawbani repair tawbani renovate tawba adu phase 2 da la kadorisina akoi mayam na distribution sole distribution fail oiraba male hna mayam na hainarise masigi distribution jina phase 2 da paikhala kadawbani aron phase 2 ji hojik amruta paikhalakani amruta akoi gi siju hana center na funding si 50-50 oini na lauthoki adubu kuidribada Ministry of Finance Government of India na clarification ama thoki madugi matuina funding pattern si 90-10 la agani haibagi amalai madu akoi damakta di amna anungaiba paune na logjai masida chahi amada akoi hana center na piribasi 46 crore gumba akoi gi center na magi allocation je p amruta Manipur gi waina adudi maduda 50% ma hapchal lagadi akoi na sonda 92 crore gumbadi akoi gi kaino sida amrut ki phangani na khanbani chahi gi chahi banga chathagada bani aduna chawrak na akoi na pana matamda amrut ki makha da hairisi mi khudingma ising thakpaji hana phangala matungda magi component manga lei amrut ki da leiraga su first priority si drinking water da piyo haibani adu bu compulsory oba component khakti yawi madu di akoi gi park kumba semgat pagini aduma tongan leijagraga aru akoina water supply ji paikhataba sunga yadaba component ma oire aruna 92 crore gumba lakpasida chawrangna 80 crore gumbadi water supply da thadagraga atai sina atopa component jingda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯗꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯖ 1ꯒꯤ ꯔꯦꯅꯣꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯦꯖ 1ꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯅꯣꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯀꯤ ꯑꯃꯔꯨꯠꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯖ 1ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯐꯦꯖ 2 ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯣꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯞ ꯐꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯖꯣꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯖꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯐꯧ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯖꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯐꯨꯝꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ 1960ꯗꯒꯤꯅ 1990ꯗ ꯐꯨꯝꯈꯤꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯅꯕꯤꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤꯁꯦ 90-90 ꯆꯪꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯜꯍꯤꯡ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯂꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯣकिꯡ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯕꯠ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯋꯥ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯄꯣꯟꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯨ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯐꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯁꯨ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 100% ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ 100% ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯠꯇꯦꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯐꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯆꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯖ ꯅꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖ ꯊꯥꯔꯠ ꯐꯦꯖꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖꯁꯤ 2016ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ 2013ꯗ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ 14ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒꯨꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯪꯕꯒꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯤꯗꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ 64-65 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯠ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯒꯥꯏꯁꯤ ꯆꯥꯎꯖꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 73-74 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ 75 ꯊꯥꯔꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯅꯤ
74 na municipality ki ni se empower to hai bane ba ngamine empower to hai bane ba Okay. ada municipality ne hoji se aina thaja jabada ne thabak yam phajana tawba ngamne su thaja de because of magi intervention me am leidana Okay. Intervention में हम लाइक मतलब I am अकोई municipal corporation से थबक थबक थंग वन है अपने मतंग से जाई अकोई ओजा उत्तम ने लाक्चनिंग से ओजा अकोई वाटर अकोई इशिंग सिना कोई इशिंग न थवाई नहीं है ना रिबनी कोई 70% of the अकोई अर्थ सिसु कोई इशिंग नहीं का है ना इतना कोई म्यूई बगी हक्सांग की अरुम सिसु आया इशिंग आते हैं इशिंग न थवाई नहीं अतुबो इम्फाल सी थवाई ओरी बा इशिंग सी है दी थवाई याव दो इशिंग अखोई इम्फाल सिटी ओइरब्रा हैव क्वेश्चन चाउं लाई इम्फाल सिटी के आया मफम सिंग आइना चचरू मफम सिंग दा आई मफम खरा पंजरके अखोई बामो लेकाई की ब्रह्मपुर अरिबम लेकाई मंगे मखोंग थांगजम लेरक लालजी लाकपा लेकाई रि लालामपुंग पुंग मखोंग रि थौदा भाबोक लेकाई मयाई कोइबी मामा लेकाई रि मयाई कोइबी निंथौजम लेकाई रि उरिपोक बाचस्पति रि सोरबोन थिंगेल रि क्वाकेतेल मोइरांग पुरेल वांखै निंथेम पुखरी मपाल महाबली Langol Housing Complex, Game Village, Arigi Wangkai Tangapan Mapal, Tangmaibun Polem Lekai, as a MLA, Amaki Tolom, Harry Muffin sing the swishing water supply say later until lay. The young Penalak Pogomba, Aruga, Mio Karana, Huigi, Tulu Toraching, and give the I am like in the Panado, Manatra pipeline Kai Bugumba, so my arms chong at the malfunctioning habitat. Distribution systems later so malfunction over the Nanitina. Matopang topangam lady we say. Masi PhD department is site the Yangshan Bawapa Uduribra, interest law what Uduribra Kari happening. Even Handaka e governance came Batang Warisam the PhD department website, ya double link na number my website, you already link me click on the set. Kari happening. Jumi masi akwina yam kumna handak si mo the report krak over matam da akwina phangiba report si ising si about 40% puthoi ba ising about 40% se अखोई मांगी है बमरकता अदुना मोइसिना मोइ अखोई लोंदा दा PhD की लोंदा दा नॉन रेवेन्यू वाटर कौरे टैक्स फंगरोय द इसिंग अदुना ngसाइगी अखोइना इसिंग पुथोकपो वाली हाइरिसि मथक्ता पुथोइबा खरसिदगी मु 40% सि मांगरे मांगबा हाइबसि मु इसिंग मांगबा खक्तंग नतना यूरे हैबनी यूरगदी मधु नालागा ताइनना खोंगबानगा ताइनना यूरमगदी मसी महिक मताई चंगदोरिनी सेफ ड्रिंकिंग वाटर ओइद्रबनी अदुना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिदी पुंगनौ नौना सेमदोकपा म दरकार ओइराबनीना याम कुपना चेक तौबा म दरकार ओइराबनीना हानगी लैरिबा पाइप सिंग अदु आइनंग साइ हाइजबदो इम्फाल पुंबा अमुक्ता सेमबगी महुता जोन जोन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दा सिगी जोन जिमदी मपुंग फारे चही तरा सेमद्रजु यानी हाइबा मवोंगदा जोनम सेमग्रगा मदु चही म लोइसलमबा मदुदा अखोइ प्रीपेड सिस्टम जिसु अखोइगी थंगाल बजार पौना बजार दा हाना हौइदना पाइलट प्रोजेक्ट ओइना सक्सेस ओइरकान हौजि ग्रेटर इम्फाल सि प्रीपेड सिस्टम को कोलंगना होनरिने बा पावर सप्लाई गी सुमाई तौदना इसिंग जिसु मीटर पानबिरगा मीटर पांद्रिगै यारोय आई खंगदे मी खंगदे मीटर पांदबा आई इसिंग दुदी आई थामदा लुपा चनी थीबनिना अदुम इसिंग थादो थमसु लुपा चनी आई कोनबा सिंटेक्स हमखक लौरगा आइना टेप खुमजल सुलुपा चनी अदु एरगदी मी जिंगजिगी वाखलदा इसिंग सेप तौनिंगबा इसिंग कनिंगबा यावररोय आई फीदो चप मानबनिना हाइदना मागी दरकार होइबा चाखुंगी लोइरा मतुंगदा येंजांग इसिंग चाइबनी खंगदे गाड़ी चामबनी खंगदे अमा तौखलानी अरे मीटरिंग सिस्टम जी याम मरु होय मदुई मथक्ता आइखोइना ngसाइगी लीकेज डिटेक्शन मोइ चौखटपा लैबाक सिंगदा मदुगुंबा तौबगी आइखोइना सुम ताबा फंगी अरना सेंसर हापचलकांदा लीकेज डिटेक्ट तौबा सेंसर सि मोइसि प्रेशर दा सानाबा माले दि पाइप सिमा चखिबा कांदा स्वाइदा लैबा प्रेशर दुगा असो मतोंदा लैबा प्रेशर सिगा अनि जी ओलकपा मतमदा प्रेशर जी खंगन हंदगी तारगदी मरक मरकता लीकेज लै हाइन तौरगा अदु पोर्शन दो खंगगदी मदैदा चंगजलगा कराइदनो हाइबदु चपचाना पुथोकपगी सुगुंबगी कैनोमा यामना दरकार ओयना इ लौजै ओके लीकेज ओरि मफुम से कराइदनो हाइबसि डिटेक्ट तोकपा अदुगा मसि रिपेयर तोक्सनबा अदुगा मरुइना युम दा मीटर पान तारगदी आई इसिंग से क्याम याम सिजनरिबनो सिजनरबिगी मतुंगिना खोई टैक्स पीबा तारगदी काबा तारगदी मियाम दा सुखितन कॉन्शियस ओइबा इसिंग से लिगना सिनाबा माहनदबगी हाइनबी अमा लाकने हाइबनि याम फजब वाखलोनी अदुबो हौजिक ओरिबा सिचुएशन असिददी खोई इसिंगना थवाइनि हाइनरबने अदुबो इम्फाल सिटी असिदी थवाइ याउद्रबा सिटी अमा हाइबदो ओइरबा हाइबगी क्वेश्चन मचाउं लरी ऑन द नो ब्रेम तलबजगे ब्रेक मतुंग नखंदा वाफा मैम जरी ब्रेक याम थोंजर के इम्पैक्ट निस मिंग तानो लेबी
Welcome back. Adom nengbiri basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarmi ba si akoi chayil chumna chatha jarpa marathon discussion on smart city ni Imphal city si smart city ola kadrubi si matang da smart city ama oinabagi damakta kari ingredients kari machak changbagi haina khana jarmani machak mayam singi manung da maru oiba machak sing lokha chabada koi gi ising su yamna maru oiba component am oibani na ngasi si portable natraga safe drinking water gi matang da ni khana jarmi ba si adubu mathang question jai oja Dhanabir lakche oja hojik koi gi PhD department gi water treatment plan natraga supply system si ningthina leiba taragasu ningthina function to daba collapse oiba leakage oiba mayam leiba aduga akoi gi ising se nongmada akoi gi Imphal city da mathau tari basi charangna 114 million liter nungti gi mathau tai maduda only puthoi se marfu mathoi puthokpani aduga kontram doi puthokpa ngamdri hujiksu kontram de wali bane ba adum break ma mangda oja Uttam na takpi ki bada koi puthoi ba koi 81 million liters ki manung da mo 40% mu de leakage kum bada kai ba khop loi le hore yu ba khop da aduna chaurana le mohre se koi 40-45% muk ising sil puthoi se de ngai hore mal don almost ising je phangdre ha bani koi manipur miam sida ar ising je phangna dre ising lai ba khara duna loksan ba tar ga su ayam ba yom thong sing da di koi private water supply de private tankers de lai ga dum sinarabni maram aduna koi ising ge matang da lak pa da di natraga smart city da ising sigi matang da lak matam da di masi privatize to gi bana pharoi da kari haibini oja Ras kenoni khoi India ki magi hold the policies jo 1992 dagi di LPG ko liberalization privatization globalization lak padagi di honge adu hojik si PPP model ina public private partnerships jam popular ko sida hojik ki hybrid dugi di taseng badi privatize tor posigi maram joduni akoi gi deregulation tor is sarkar gi regulation sida maroi na hojik ki dumaina akoi gi yam hena section na dabase si yam toirak padagi Sokot belum gimana tuh, tamaga privatize tor punya. Ising gimana tang sida cumi koi ayam mana lainnya bani. Koi tangki gari me am so am cil ising se tam nak kesian tam ne. Yam tu cil is demand yam leito ini. Orang Imphal city ki lera ayam bakai be maram su. Hai ribu tanker me am desert padagi ni. Sen bani. Adagi ising marang kai kerja lam sida koi hoji si ising lupa terang api besi gari dah apna re paina re puna re sana re dana. Apna private to besi magi hoji ki hari ba government ki lerami potu degi pharak padi ai ko lurib se privatization is da khoina costing kitang section ni amma the costing se ai di maram di so long as privatize toringe poti phane ba adu luri se lai rab yam level lam ni na ko moina di afford to ngam moida aduna ising ji privatize tor kan da lai rab jing di am hen wani aduna adugi yen kan da ne khoina privatize to busi hojiki distribution system da kari treatment plan में हम लेकर सु distribution system फटे गाड़ी से private ना एक पाई की भी तो दे तुम फाने बा say suppose उसे PV model दा electricity फक ले देना खड़ा to some extent समाइना तुम फरक पे आये तो problem दी उसे की दुनी अदुना मसी याम लाइव नते दी effort तो बुगम दबसी ना मसी याम ने बा okay effort to ngam da basi masi ngam jam ni welfare की meaningful जो ले रो देना हाँ welfare आई से लोइना बकी नहीं देना अगर खर खकी नुआइना बा खर खकी लोइ पी ना बा आई दी effort तो बुगम दुगी वरगा दी okay privatize to basi na ising gi mamal quality pharak tar ga su mamal hengalak padagi laira bana hena yamna leiba labnam si dadi madu laira basing da akan ba chaitheng sapu ogine habani adubu hawjik wari ba situation asi da su laira basing da ni sapu phangi basi ising phangdra ga su Imphal mung da leiriba ko sel senthok kitang wat pa imung sing su loina basing se moina hen leiri bani sen yamna pai ba imung sing di moi ge di tulu palaga hana chingjan garmina moi di sing wate hawjik wari basi koi laira basing ni aduga privatize to rusula na dum waduri aduna masi lair basing gi damata kuhan gi damata ko gi water supply scheme se atu matam da activate to implement to buduni pami si adu bo khoi sum taja bada pithoki ba company si ko gi ko tender lo ki ba tare ko gi integrated water supply gi si ko gi sanjan thong sari ba simplex company se hai sanjan thong si mamangi 2014 ke sangai festival nangna ba sani habani ngamho to handa gi sare it means chahi ani mukchang ge tawi double thai 2 times maram aduna handa ki integrated water supply scheme se 2020 phau da pina bogi plan ni aduna hojeti ki chahi manga bogi mong da pi bhai bane madun habati madu double chang targa thi mogi haina bi hai tare double chang gi ma 2030 daga phangbi film lai dur jala masi madu gi implementation gi portion jina amani adu luri di ai gi mota di construction jina te construction sidi mana saramani ma di thika lawramani saramani saraga khilamaga chakrani Chalai hobu si dene bulu. Okay, chalai hobu da. Saraga sangga abo nongan bada di poche punglang langani pipe nung loin fitta lai gane aba.
अदुबु but after 5 years after 10 years kari phibam oigadage haibudune ab laise aru hauji akoina smart city gi posi pusala kan the smart city gi guideline si daida yam sentence apikpam khak palame level of smartness si kari de depend tauge hai kan the level of smartness si people singi citizen gi aspiration ama moi gi apamba ma second the willingness to repay by the citizens haibam ga hai okay kaino haibadi ngasai gi smart city ji hek torokpa matam da whatever component pai khatpa matam da agai yari gai ppp mota or joint venture da toraga pai khalu quality maintain to halu hai aru private party da paisa thada han gadori binina private party sida repay to bam darkar oire bank tagi loan loruraga aikoina SPV jina smart city gi dam ta sem gadoriba SPV aiba company sina akoina thabak se paikhaleng khalaga su loan singba ma changi aba aduna di water supply ji 24/7 ji phangala matung da public na pining bagi habit leirabra haibam lai aru masida ngasai akoi jana su pan bi gre akoi gi lairabagi sokpa adu haire masi ai gi mota chap chana meter palaga meter gi loba matam da lairaba sing da kaisu soi aduga ngasai gi akoina privatize toba matam da percentage khara lairaba gi khaghoraga adum adi yum makta sarasu PPP mota toraga su adi si gai di economically backward ki khakada bani percentage haina togada bani smart city da ngasai gi redevelopment oiro greenfield oiro adu torokpa kanda moina mu greenfield gi oitargadi 15% sariba yumdo akoi economically backward ki khakadawni anadum condition thami sumaina water supply da su condition thamba yagani ada mai da su hujik akoi privatize tawre mai je company amna chalaire ada BPL gi oiragadi bill pikani haidana condition thamidana si ising da su tawbira loire aduga mana lairabani na hairaga mai consumption de hengala di lairaba chingba yaroi haiba limit am di thamba tare kaino hairaga di ngasai gi lairabani haibagi mingda lauraga magi ising duna somda mana karbar to leiramagadi adudi yaroi da bani na threshold limit am di thamtare nang tha amada liter asuk phawbadadi sigi rate sida phangani apik rate ta silang khala di normal rate ta mayamna phangiba rate ta phangani haina thamba kanda adu masu magi kona na badum phajana season agini adum loina problem solve subsidized LPG ki type subsidized LPG cylinder try thoi bok ti subsidized rate hongmum mam da phangni try thoi lan thokragadi normal rate ta phangadong hai silak pata bani adu hoje khoi subsidized rate ki LPG phangna da mayam ha kauna ka koi ha kamnari bani atmaina ising da su subsidized water se phangda na ha kamna gadra hai bagi aki wadi adum lai bathai question jai oja Dhanabir lak chai oja koi gi hoji ising yu bang sa 40% of the koi produce water se leakage ta mangi hai joja masi yam chawmar mam na koi gi water han dagi koi pipeline phungyu mayam si lambi ki matai da leramba adu bo handak se hauki ba chai kare se lambi se khangpa pakthor pa hai dare chawthor pa ki plan lak padagi pipeline se mayai thigang da lai hogi phiam da lai gi bising se sinu su yam chawna affect to holi aduga koi gi March February March or poteri ising phangdabagi turen ising kanghibagi pukri ising kanghibi awaba lerani maram dana maru ore se koi treatment plan lai tabana targa pipeline yadabdu su ama oerga su at the same time koi main resource oigodori ba turen amadi koi part hai gadra targa koi water body sing si masi su ningthina attention pi dabase masi su yam chaw maram oidong mali kari observation le biu jagi keno ne khoi gi maroina sagi khoi gi water keno se khoi gi water body se manipur da di yam marang karam bane ba se khoina lai su sum yeng jabada sahi chama gi mang da ba chahum mu le me ha pat se adai di yamna thieng ba da bok cha mu le me ha da ong ga da ngai ai turen jing ji su ngaling ge maina u waji loi kokselam ni ising ji khangthu tu na chelaga kitang lai dana ko hana li loi lam bani na aduna ngangnari ba myam jing ji su magi surrounding resource si ising ji water ji later di ko ibang mai doine aduna masi matang ji da khoina sidadi mai khone khoi gi praja su darkar ore ai the people su conscious of darkar ore ko environment ka su mari lena re adagi leiri ba khoi turen nu yam mola li dana si sidi sarkar na tre dana ko sidi praja na ni ko sigum da di praja gi dai tu jam chawe aduga sarkar gi mai kai dagi su aina yam kanna thamjaning ba da ko akoina tax fee da base tax fee da base magi service tu fazana phangdragadi pining ba leite ba karwi pi duna ha ba question am la ba aduga service fazana pi radi ai pi ne khale ba ada koi from the very beginning
whole servicing je prajana hek ning thung jabai do suli le treba aduna zu magi yamaruna sai habirse praja ga government ka ni si ju my corporation am changi adagi citizens sing ji ju magi positive response sangi ko hiram kadi makta aduna akoi bada lairiba water bodies sing je khoina fan basi matang dadi sarkar na ju tobi yam lei tobi ya ba se khoi gi mari le na pat me yam ji sajang gi dom te yaudre पात सादबजे अमत लेट्रेबा लोकताक पात मा तोद मंगाइ रेको अदु होजा होजिक इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्लान से मरु इन डिपेंड तौदु सिंदा दाम गा कोगी थौबाल दाम हाइगदर मफौ दाम से मसिदा अरु डिपेंड तौनी है अदु अनि सिगी कंडीशन से यंगरगदि इसिंग सी फंगब ngamni खनबि ब्रजा अस आई थाजब वाले दे होजिक खोगी इकंग लाक मतम जे आइदि इसिंग नोंग चुरक मतम साइ जे सदि तुरेन जी यामना थेन ग्रेबको अदुना लोइना बने हाइजे aduna phanam chawba project tawduna khoi hojiki phanam chawba nangi treatment plan leidana ko ising ji swaina lariba sangs do wargadi thajaba yam wale okay aduna matang sajda khoi environment ke mari lena thabak su taw mathau tai habni kari habni hoja yam chumi masida akoina punna public si aware oiminaraga akoi hojik uwa thadaba yadi habsi masi kaunaba chumde ching de su akoi imphal da khaktana ti ising wari si ching da na hele ukhul da handak mamang chahi da ising wagi ba senapati da ising wagi ba kaino idi matam ma da khoi gi u ai am na horam bani na nong churok pa matam da moina chupsal laga leiram ba ising du chupsan dre grong grong chenda gre tampak ta na nong hik chubuga ising chawre adagi hek nong hangi baga dum ising kang bagi film da lai मसीदा अखोना उवा थाबा मगा चंगे उवा थाबसी नतबा अतोपा अखोगी खरा टेम्पररी ओइबा आर्टिफिशियल ओइबदना ग्राउंड वाटर रिचार्ज तौनबगी मसी अखोना सिक्किम दा एनआरजीएस की मखादा खरा तौगी मोय सिक्किम सु दुम चिंगी लमनिना अखोइगा चमानबा पोनी मोयसी इसिंग जी वादना कमाइन तौगी हाइदा अखोगी जियोलॉजिस्ट सिंग तानारगा थबक तुदी एनआरजीएस की मखादा तौजरगसु चिंग मथक मथक सिदा एनआरजीएस की वर्कर से काखले मोइना वाटर रिचार्ज पॉइंट सेम यागदब मफम से खंदो हले एक्सपर्ट सिंग तानारगा अरु मोइना पुखी तौथो थामे चिंग मथक सिदा मी लेनदब चिंगनी मोइना पुखी तौथोइ दो गै नोंग मतम द मदुद इसिंग दो तुंगहोरगा इसिंग चिंग जी द चुपथारगा सुम तबली लागा तुंग कोइना मखा द इसिंग सप्लाई फंगनबगी मोमनी अरुना सिगुम बसु अखोइ सिदा ग्राउंड वाटर रिचार्ज से यामरुइ अखोइ की माइनिंग पॉलिसी सेमनी हारको माइनिंग पॉलिसी जी सिलोंग लेबे माले अखोइ जु लेहो दरकार होय कइनोदा हायंग से थाव लौथोपो ओइरो देगिदी क्रोमाइ लौथोपो ओइरो यूरेनियम लौथोपो ओइरो माइ सिंगदगी चेंदर कदबा अखोइगी यामना आर्सनिक पॉइजनस ओइबो पोट म्याम जिंगसे लोय इसिंग चेंदर तुइनेबा तुरेन द पाता द लोय लेदुइनेबा अदुना हायंग इसिंग जी पिरको मतम दको याम किनिंगाय ओइग लेगजाने होजि कनाडा तोरसे अन अखोइगी से मकोकसुंगी मागी वाखाजी कोइला लौथोपगी चेंदर रेबे इसिंग म्याम तोरिगजे अखोइद जो सिगी जो सरकार न जो खर ममांगना ममांगना माइनिंग पॉलिसी म लौरगा सिगुमबगा याम फजना सेमो फै नत्रगा दे हायंग इसिंग बिग दना लेरजुको इसिंग सिन यार दोने ओके इसिंग बिग थले अखोइगी सेक्शन द्रिबा मोंग्स ददिना थोलोय हानिगा लेते ओके सिमसु लेरे अदु ngsaigi अखोइना होजि खनबा याबा मगा ngsaigi इसिंग थकनबगा फिरोन सुनबगा अखोइगी चंगबा इसिंग जि कनाना हेनगी येंगबा मतमदा सुबा जामबगी इसिंगना 5 times 10 times yung khuding de henba ngaktani थकनबा इसिंग दि यामदे अदुना अखोइसि ngsaigi liquid waste treatment ju khanaba mathau tai phatraba ising nalagi ising sisu moi sisu treatment tawthoga masina thangnaba di seasonaba da hangoire haina khalaga su aikhoi gi pipeline si ani chalaga power supply da su ani chali akoi domestic line industrial line sumai tawna ani chale hairaga ngasai gi recycled water sina toilet kumbagi adagi fi sunaba gumbagi seasonaraga drinking water gi na ama tawraga di akoi dum ising ji kona hanba yaba फिल्म दे तुम लेगनी ओके अजुना प्लान तौबा मा इन्वेस्टमेंट थादबा मा दि ओके याम फजबा आइडिया नि रिसाइक्लिंग की अखोगी फत्र बिसिंग से रिसाइकल तोरगा मु रियूज तौबगी अदुगा पाइपलाइन अनि चलहनबा थांगनबगी सिंग अमा अदुगा फिजो फिजा अमगी तोंगान बिसिंग अमा याम फजबा आइडिया नि मसी स्मार्ट सिटी की याम स्मार्ट ओइबा आइडिया अमा माली अदुबु मसे थपकता मणिपुर तो ओंथरक मतमददी अनिमक चामा नगदरा हाइबगी वाफम दनि होजिक लेरिबो कंडीशन सी कोइ थांगनबी सिंग की पाइपलाइन दसु अनै बिसिंग लाकबगी मरुइना वांखै थांगा पातागा लाकबा सिंग जे इसामन उरै हेक्टर लेबाग ओ लेना ngata tarpagi yam thengna jare mai tawdra ani si karam mana thakna bano karam mana fizu fiza mano khangdabi wafam su lakpi adubo hojik wariba condition ase dadi khogi Imphal city sida safe drinking water se lahan gi haiba taragadi ako Imphal city da su
प्लान मैम सेमजब तारगसु एट द सेम टाइम उमंग वामंग योखलो हैबगी पोरम सु यावरी इम्फाल से स्मार्ट सिटी में ओहन गे तारगदी उमंग से स्मार्ट ओलो हैबगी ओफम लाक्तोरी एट द सेम टाइम तुरेन खोनुंग न चिंगबसु सेंगबगी तेंगबगी मथौ गेदमक तारी अदुगा पब्लिक नसु तुरेन द मोशनबा अमन काय हुंतो पुदुमदी लेपसु मथौ तारी ऑन दैट नोट ngasi gonde manu hungi thomse matang sa lusin jarge ngasi thormasi da oja uttam amadi oja dhanabir lingbir tuna ngasi thormse mapung phan bidamukta oja ni buthaga japonduk chari appreciate your joining masine ngasi ke manu hungi thorom ngasi ke reason se karam tobi bage khada khan bir pa yagani koi mail id ri impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobiraga comment amadi feedback thabir pa yagani with that this is Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night